na fe no wotwe abadaji ni poso Gerald Kofi Gerald Kofi AJ Sapon over Paris ourselves and then when you're 14 years happy birthday of I say Obidoban and the Banio Sanso and a sister rich love gifty Brago also London and your birthday Mummy Nino happy birthday Gerard I debut a member France let me back Meton Catch Africana bro why happy birthday and also say Naposo everyone there and no pressure so mam say Cowbell Second Kings Real Estate Feco Spray Starch Latest Foam Amin Scientific Clinic Lily Rice Vodafone and Tabia Heba Mixture or in the Swasinia Good morning. Good morning, Anna. Adom, yeah. Happy belated birthday. Thank you. Yakopon Kosonya Wokesi. And no one for me. And no, Namia, my hot. Weekend, Mania and Shadan, ye papa. And now birthday, any Akusia papa be birthday, and I'm Brabako, Bidiako birthday, me disappointing Winina. And so, Yemia. Over the weekend, Miss Saturday, and you may because problem me call Central Region Kakra. And I call Eastern Region Kakra and a Greater Accra Hanso Kakra. Nana, and Yama mi hu ye no me hu se Ghana senka aban edwen ye ho pa na otiti ministries mo a Ministry of Youth eni kwan se odeka ministry bia Ministry of Youth and Sports no se wa hwa ye minister bia ba the focus was force. Obia ebe pamu no bia ne scandal yes force. Obia no waba ministry ho no mo a ye ka na asem a ye ka youth na ade a wo ye ma wo mo. Na so obi nso so ba na so o se oye bibia. O se ma si ICT center e de si circle. De wo kromu a amanfo be hu amanimo eno pe eno ye. Nana eye me shase Friday anwumre no sa wo hwe omo na omo ye preparation e dia ye baby a wo mo ye anadwo de no every wake keeping na free Saturday no so me break Friday ninti me da kakra Saturday me shase awia be se 2 o'clock and I'm shase se me kokọ baby a me hu se ye be ye sa wo hwe emamu ane maba wan ketwa free be 15 16 17 years eko na de awe ho pa ya nwumre no free 5 6 7 no oba bia bugina ho wa yesen and ade boniti and wo se wa yi ase and nobody cares as obi anfa ho na nanom hemfo power no nti akofam sa it's so sad what mu say enye nsankwa na kwada ye ogina we wanom wa daisy wa bo abamu aketwa wa bo the first boy back is as and na na ko so we na say ah bibi o ha ga ye bi adwuma uti nipa ne kasa na ro aho se wo do e de ma oman no na ubisa won se hen e na ga na ekọ se minim se ansa na obi be ye minister obi benya position bi no na ni krom okwa yi ase na se nempo na waye yie na ukọ na ade ansa na ye onobo ma ukofia ya edru anwumre a fa wani kokọhwe sa programs na se na hwese de youth na to ensa any drugs it's so sad Ayam me nwanwa adwuma ni o ayam me nwanwa na adwuma ni wa no man san na adwuma ba wonim enema mani passe wo hu factors na doso sweetheart doso time a wote here obetumi dia kono man san ebi bo ba adwuma oh nipa ne say na wasay me kan si asem so nipa ne sori ye no fra no pa ekusi anopa oni hwe ye so wo hu when in Chrimana, ye de wo man ni beja wo mu no. O mai dachi na enie. Enwa na hu no. Ghana dachi na hu no. Ghana dachi na tramolo. Kwadwo me say last week na me ka asim. Ya say emabunu ne bon kwase anwom. Nyansa ban na ade tete akwada na opeso mo nyansa anwom. They are giving back to the society the way we train them. Adina wo de ja akura ni trim no. Enwa na hu nwom na otoba no. What you say? It's sad. Very sad. It's sad. Sabai will be beer. On crassy. Woni media when they say obi o ho no mo a wo be bisa no no wo sua adwuma
ɔwɔ ne nsa no dwuma but ye ba ɔde adwuma no bɛto nkyɛn anaasɛ ɔbɛkɔ akɔbɔ mame nkyɛw adeɛ sa yɛ fashion there will be a wasu adwuma so we need counselors container crowd but pam adeɛ no ebi ni hon just last week enti wasu adwuma na wie minimum nipa bɛyɛ fo afei kra na yɛ kɔpɔ wɔn wasu adwuma mfie mienu nie ɔda te the madam ho cause onya adeɛ de gya no kwan sika yɛ de kɔpɔ na ho no saa nipa yi sɛ obi kura dom no na ɔpɔ no ho wie no sa kɔ kura sɛ wɔ back a ɔkɔyɛ den ɔbɛwin sa nipa dɔ sɛ ne pamadeɛ ɛwɔ sɛ kura na se ɔmo pa ɔmo ɔbɛwin sa it's sad ɛwɔ sɛ yɛnya plan on sɛ ɛdɛ no bibisa sɛ into ɔman we yɛwɔ youth policy woman because policy no on sɛ ɛna fɔm o di akoso yɛ ka ne saa no we di akura se na ɔkɔ hu yɛ ɛnkran ha kura no masa ɛnkran ka ho ɛnkran ka ho hwɛ ɛmabunu no bi wɔ hɔ a onyankɔ bɛyɛ nanso sɛ bɛyɛ Edin pa se na awurade wadom na se otumi wuram ebepie baabi ati sisi ye kasa ya na yadom me sure mimi hu ni say ukọ baby bia interior na abeye norm bi wo ho a ntina meka say we need counseling centers abeye norm bi wo ho a asa wudu level bi na sa de no wonnya bia asa ye kwaja asa wani mu e ye tete kwa ntina meka say obi benom de aba esan say de osua ye de aka ne ho no no aye ne sesa ye nom na wanum bi ye twe na wantwi bia waka achi ntia wo so ode ne ho hyem ba sa oye adwuma anka de onum na wanum bia ye besere no no by that time na oni ho no wahunu no wanum bi oye adwuma ena ukọ adwuma nso ase de tebia no you have somebody who will regulate your activities ukọ other jurisdiction akwada na wie high school no okoya attachment so that when you idle of ye when we high school no to say senior high school Ghana ha no ukọ attachment but what the period ye wie senior high school na ye mark exams she period no it's almost 6 months your friend ye wie school na akwada de tifie Usha knows my school. What they fan sanka ye me ka bless a school no betre fie bosom 9 and abosom ndum bosom 9 enti me masore ho mache na maba me wie ye pon ya na yakoye production meeting enti me pon 12 o'clock ye wie ya se me kwhwehwe bibi a kira meba beka medu fie ba 4 o'clock se nyame anye wadoma akoda ne be se wani ase gani wani beba wo so no asai we don't have a plan. We need a plan. We don't have a plan. President Ministerial say bibi wo ho abeya boya anka youth ministry no ye free sports no mo ba wo mani wo sports wo ho na wire wo ehɔ na baby de on bedie ɛwɔ hɔ na obenya bibi ɔde beta bibi so no wadie enti hɔ na mani wo Ghana Dutch na ko hu ye enti ni say Ghana Dutch na hu ye no de okay we ye emema ne de no na metia me ya o se say emai e be parama awurade wadom na unya a credit kakra na wo mobile phone na Washington denketenkete no atwitwa pictures no ema mo ho 5 betimi do magina airport ama mo adwuma papa bi aye ebinim beye models ne deben ya do mo ya beye good movie industry ama mo nya baby agina no Ghana they are beautiful awaso amode kire ye nya bi papa mfa ya waste bibi ama beauty ahonfe so kra ye waste no unim say nansentem story bi by akwadwo story bi by nansentem yes say sa girls dey be called Dubai omokwa ye onkrofo bi o ha omode omopema omhofa omagidin enti wokwa na ne member be 7 ebi for wanum ebi for wachi ebi for wase ebi video bi kra ba out ya about $8,000 oba besia oda ho sei ena kwabrane awro no sebe wodidi afache me no wagya ne na agu nanum no atafre sir owia no amount $8,000 $8,000 one man $10,000 it's a woman member $10,000 no dia ba into oba wo kan hwe a want to be break said yes ya ko wobre no obi man 2 hours won be wobre wa ma wa be hu se wobre koso esu ni nyina koso o mamu de na meka che obi se hwe se sei pa na o man yi be kwa me retire o Ghana because the women they be determine my pension whether I will live or not wait okay yanko the Bokrata num yo yakọ the Bokrata num na yanko kata so be delay kakra about 3 minutes after 8 and they be delay kakra about 8:15 be starting patrol mo fanche na say na yen shase entem structure na program na san fan intra we bounce back we so sorry patrol pa 8:15 sharp you be start that's it ene ayo pem so na woda
de oti okrure ne brengoma so ose tu ene na woda enti ma na woda pa edi no do so na ose tutu abebi nyame kese ose tutu dabi so de nyame kese be ko men kan ose tutu oyo nyam kese edi no do so edi no do so krure brawe kekade kokko Omaso. Ode jawa ni eda so. Enti wode asam bia ba ha ese ye de mpontuo eba kromu ha o maga na mu a. Ma yemfa ni nyina emma nkro akasie mu na yahim ni nyina ba begu nkran na ni bebi akogu takrade enti obi asori na obenya adwuma ya agese wotu kwan asante hene se ebasa yemfa bi nko enkro nkuma no mu se de ebeya ebeboa asama ye kan wasama na asante hene kan enti na ho na mede sha ase no hwe se akwada even in Ashanti region there are certain areas enkwada 7 years omutwa kwan 8 kilometers no makosko baby o ha yedua cafe pa baby yedua koko pa agisa ye fa koko no edi twa kwan edi batema na edi aba be chocolate enti sa kro no so no yesi factory ni si wono mu a sanka betemo cost of production so sansa lorry fare no kra no eso beti etira eso daye ye na kra ne tema Adom FM behu peace behu joy behu hate behu na yaka no I'm dey age 3 points dey age 3 points shishi animu ebo so wana o kan say politician ye bibia ma man wadwen say wuntina oye yes o nimde da so a obenya ntira enti eno eye na futuo ya wode ama o my Ghana ma me nko pe 13 ho na me mfanwe na nebre na GNSM wose GHS Ghana Health Service o hwe enhyehyɛ ya obepaja family planning mu na yagya tum tichu e wo mfinfin mantamu Democrat HS Ghana Service mfinfin mantamu sade awo ekosoro tichu ne wane a wo ho so se wo mbetimi ahwemma na wo wo nkwada na nkwada tete nkwada ni nyina betimi akofom nti se wo de hyehye foforo bi aba wo train 50 nurses na wo bebo dawuro se de be beboa amanye nyensan a yen moa ye ho awo a yen moa ye ho ye betimi aso anu nti twefo heman lower dentra adwuma ko enya na siem Asen South Upper Dentra West Commander Edna Egwafo Abrim ena fe ekunfi empotemu ho baby and was what this any pay ko na wakwakwabo sunyan so nyame adom yenya MCE a oyo oba otoso mienu Mrs Justina Owusu Banahene enti the Bokrata yi de aba na fa ba so bra be say na hwa na manya mo kwan bio ya mo voting bi ye yo happy birthday to Mrs Annette and Inkrabwa Hen or Environmental Protection Agency Training School teacher ni ewo amasamai if you kunu Alfred eno ba Lois so was say yan kancho se wodo bebre ukunu do kwa de me kwa metimi adi ho adanse se odo bebre Mr. Inkrabwa Hen nyankopon o sha wo odosron kwa wo edema Annette nti Annette if you mention ho we Ghanaian Times my Ghanaian Times enfanto so to IGP aba no Dr. Awa Ibrahim beto no asese ya mama ni kan fa me vote chance owi ya beto aba no efufu mi o beto mi obi aba ya no atompa ho efufu mi aba beto mi sa ne to sero no na Dr. Awa yesi de ope oswafo an dwumadi so anipa mfiempinu ani du nwotwe a 2018 eyo no business development minister yesi ne dwumadi so anipa enti abona baso ho nsem wa ha na kratafa etoso dunum ena panyimpa wo no ena hwe crops so ewa asoye hwe afudie ho nsem so wo mamu wo panyine dia ba beto monten se fertilizer abaya kotɔ dia ba se fanye planting for food and jobs kwabra na tama no de ato ne kon fiferi wode nam tenten wa sa obonzo de akopiem ewo Burkina ana Togo ana Niger ana Mali ana chese wo kwa akoton fufufufufu yes mako 50,000 ene ne kwabra ne atumi akoton a ene wo panyini ba ko waba monten de sma ba betudwa set osai akuto wo se Ghana fo yehwe mu ye pa sa su bambone no ne yentwe ho emfa emfiri ho assemble sa na dwuma na semi enye ministry na craft fertilizer and buy wo mo de kogu hi kwan ne ehweso safano wa he ensi sembi o ha abufu etan we hwehwe ani mu na dia yare ayesema no ya enye ministry na cry ministry na kwa craft o man na cry o man so na de kogu o man so na ni bebi asafano ti wo mo de ko hi
Ndiase mo ya amwaje space. Magic space abra kro bi kwan asa ope ba bi atwero. We page 15. Eti Ghanaian. Esa wonu ba na eti go page 15. Eti wa mo de yeden. Onu go gun. Na the some de kogu am warehouse. Ada ba he legu abi. Story bi wa ha. Yes, nipa bi a mo ye adwuma fire service o ma prepare na e magunu mo do wenya che o ma du food dufuo mo. E magunu ne so o mo kwanye ti na anu fiada. Wo mo ye demonstration. Na demonstration no mo hye ties na fire service for there bi. Panyini transmassive for foot o mo kwa kodum ne so mo def truck and wo mo kwa pop om koduro na magunu se na ngoma. Mo na mo ye momra na madum no ne ye se ya pa o mabo te Steven ama ekowi ase mu miensa de so o ma prepare e mu odin pa e honsem e wo ha and the Ghanaian Times the obokrata ise bi ka ho a wo de aba mountain yo ene na was TUC a trade union congress and na wo mo twa prise nya ma Ghana nyina na mu mpanfo no bi wo ha wo mo yiyim ese Dr. Adokofo and TUC say wo twa prise e wo adwumaden ene ahofama ya wo de wo mo adwuma mu we eye ensem de obokrata yi e de abana na ase abato bi na ne ho hia me pa IGP akonwa na enche obetwako enche foforo beba edi apie mu wonwa wundin unity 5 na aba ba ko de nimfoni ne yamfa mma nimu ha COP Nathan Kebwache ondo mu de ni shimfimfi amfa no fodi amba bonte ha COP ba metiwa adodankwa away Oze away no me press conference nga say pressure intra COP kan yeboa COP Dr. George Akufu Dampare thumbs up and a face COP James Opombuenu Deputy IGP Dampare Metuma Dampare welfare police welfare or ye adwuma pa se Dampare or ye IGP a obebo adwuma okay between Dampare and Kofi Boache Dampare na nanse antem Kofi Boache nsem bi na eba ye no muntimi meyi ano efa Aisha wan ho no nti ase ya ma megidi so atekakra nti ne se odi ni mienu gu se ne ni pa de asade no ma sitie sisi yi de ene nka Dampare mfa on say Dampare no de amamani age no ho no obey welfare we de woto electoral commission the ballot box to me the pen ba ballot box di mo woto abawia wonchirem aiwa obeto ama hwan na be dem ni momu nyina Dampare eti obedi achi follow back Dampare back na makasi Kofi Boache Wase vote no ona wonim no wase vote no Kofi Boache adwa hwan ya Dampare yo Hassan obeto ama hwan Dampare Ojo yes hwan ya I na okay I ji bi ade na wonim say ya na hwan ya that's a beauty that is na go fa we bre and the wo producer go fa ba today baby I find there that's a beauty that is it's kwa o say kwa yanko dey atwi no ya pam Dampare ye dey apam Kofi so nya ba kati say anti Dampare okay Dampare na wuni mare hosem ye bo ni Dampare abate hwan no mbetan no Kofi Boache tu why pressure over pressure me press conference in my okay mentor me there I'm very suspect say how they fast tracked her COP no some catch in 1 year from ASP to DCOP to COP in 1 year in 1 be atna police mu 10 years that kwa mo bra pa nsa no mu du ho eno nche so be IGP ye de takra de nkwada no nko a ejina ho no mo a ma me na feli totally ba bi owo kra sa bre kra ya na mo de takra de asem since post for yes of course here nana eda bia wo be kai sa asem no wo pese wo hwese muduro ete a hwese wo ba akọ school kra no me the race is between
Dampare and Tiwa. No. Yeah, the Matiwa. Ghana for. Okay. Fight was is between Dampare and Bueno. Say it's between Tiwa and Dampare. The race is between Tiwa and Dampare. Say the panel. I drew Dampare so. Oh, Obianka say Drew Dampare so. Oh, perfect, excellent. Nipa na demand be nipa na choice no. But say ka say her party akoju. Per what happened in Takrade. And the press conference of police for be here be catch us o ma hu be amana na wo. Won't sama make. Me say Dampare. We am makoma ba. Perfect choice. What did I make? But as it stands, Nanso a year between Dampare and Tiwa. Nana the can me jitu metiase and so say Oko University Quebec so degree no is awarded. Okay. Say yeah. Is awarded. O say to go there near twam and nullified. O say me boy me carry. Is it nullified? It's nullified. Oh no, to go there near nullified. Eti Kofi watching ya 3 and 2. Want me mayor sir. 2. Baby one cameraman. Oh there be all Dampare. Dampare. What where you broach battle? Where you broach elections? Eti Dampare 1 2 3 4 5. Okay. Kofi the second. Nana mama nkyerɛ deɛ nti a me sit down par me de pen bɛkɔ ballot box no mu no hwɛ ansa na ne obi bɛyɛ adwuma a nipa ne bɛyɛ adwuma yie no agye sɛ wo bɛn nipa no hu ni problem na woyɛ obi a wo tema na oti nipa nase Dampare nya welfare officer wote faako a policefo bi ayɛ adwuma ebi adidam yare abo ebi aka maniem ɛwɔ nkurase papa yi nenam womu so ni womu di nkomo wani e wase obo womu financially ebi okra na ohia Felix say it will shock you all when Yohonu becomes the IGP. Tete Yohonu. Yes. Enya hwe wonu so bo adwuma mu ebe shock e bet. I say with the records he stands tall. But I would have personally loved Dampare. No. I said me no aka bisisu. So de wada. Enya Felix ah. Felix ah. Eni mapel. But honestly, when the police funk it one did come out from where they want Dampare. Because of the way oni omotie no. The way oni omotie no. Eno na eboa no. But ena nya se eboa no. Eno sa nipa ne na ni omo ye adwuma. I mean, I have a problem with the kwan fa so kra di IGP. Enye vigilantes enye police funk it one so na eno na make no eti no essence amanyofo na yi nti no nipa no e manyo ni kra no ye bibia na ne kana kweden one call eno ano no na asem ne to atwa eti ye to about ti ye bie phone line no this time no ye ne one listeners na to ya ba ni nyina one here next week kra ba to bi ho ye be the best minister wona na do danko akufo do abanim oh say ne dey awa we ne dada oh dabi ah nanya story dabi oh kwajo menya sa Ghanaian Times oh Ghanaian Times the phone in the down oh then said the kwajo ye na adi ni etie Dr. Awal Ajed outstanding minister for 2018 very simple oh here please ani Ajed when you have a best morning show presenter on your morning show 3 months not landed no so but when you say o say Ajed oh basa next week you be brofo no there be o say Ajed there be next week and on Saturday outstanding abeka ho next week we look at the best minister on another aban we ye pe instanding next open say penyin oh there be the men can so motel but onya e be the VH oh na say wa to say I say look for the best minister on farmer hey and no be say nkomo throughout oh say why wo papa no ka so yon ko no o what fertilizer about 50,000 bucks a year what resigning as a Greek minister iya say mo papa tell wo be fumu o mo kai kuma say o say yon ko no o bi sana so oni akumo o fa me nka bi o me da mi jitum sam na of a kwajo na eka. Yebe fa 5. Kwajo na eka. Enti no, say no aye COP Mami Tiwa Adodankwa. COP Ken Yaboa. COP Dr. George Akufo Dampare. COP Tete Yohonu.
COP Kofi Boache on the Nathan and I COP James upon Bueno on no deputy IGP on so as an infino on so no kakra. Who do you think will be the best replacement to Asante Apitu? 0302216561 216562. Controversy nkwan na yamude okroba mo DWASO NSEM for. Hello. Hello. Yes sir. Yes sir. Ekoma owa Kofi Boache. Ekoma Kofi Boache. Okay. Mo make mami o. You hear the beka dey ofia no. Kofi Boache 1. Hello. Good morning. Good morning. Good morning, Captain. Yes sir. I'm a police ni. Who you police ni? Yes. Now, on the manner, every boy, Dr. Kuku Dampare, he's a disciplinarian. Oh, she was in the square now, a police in the ground now, and medal of the star with it. Any emergency, you will return you. And if you're a policeman, you have to be exemplary to others. So, Dampare? Kuku Dampare, sharp. Okay, Kuku Dampare. We also a police. Hello, morning. Hello, good morning, Captain Smart. Yes, I choose back on the anchor. But Kenka can Takwana more. Honorable body I Kofi Boache is the right man. Kofi Boache 2. Kofi Boache is the right man. Get your my Hello. Hello, Captain. Yes, sir. Yeah, we obibini ba amaka wabri. Medasi choose back on the anchor. Na so wa de pa ade o wa de pa wani so. Nti so prime o mani so. Dampare na eko. Dampare 2, Kofi Boache 2. Hello. Hello. Bacho fa back on the anchor. Yeah, Bacho. Mr. Dampare. When you name free race in Democrat. Jenny T one free race. What good when more. I be me ankase be cheme se fadin back. Dampare 3, Kofi Boache 2. Hello. Hello, Captain. Yes, sir. Yeah, me perfect Kofi. Medasi. Me Kofi Boache. Kofi Boache 3. Yanko. Hello. 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 Yes, good morning. Sir. Good morning. Atome. Nyame Adom. Okay. Me toma Mr. Dampare. Dampare. Captain. Me da say yemfa foforo. Mfa bibia nka ho. Captain. Me mfa bibia nka ho why me da say. David, me wasi dem. Hello. Hello. Yeah, hello, Captain. Me ma Dampare. Dampare. Yeah. I say 5-3. Okay. Yanko. Hello. Hello. Yes, sir. Me Pacho Kofi Boache, Commander 1. 4-5. Hello. Captain. Yes, sir. Ajabini Kofi Boache na eko. 5-5. I see great. Hello. Hello, good morning. Good morning, Captain. Yes. Abu is secondly. So what was secondly? Kofi Boache Jumana. Kofi Boache is the best police commander in Ghana. 6-5. Hello. Hello. Morning, sir. Good morning, Captain. Fabakuni yanko. Tete Yolu. Okay, 1. Monchacho. Hello. Yeah, good morning. Yes, sir. A practical to Kofi Boache. Kofi Boache 7-5. Hello. Yes, sir. Capito. Yes, sir. Kwakwa kitibini. Medase. Hey, kwaku. Yeah. Mama so far say. Nyame adome hoye pa. Me pa Kofi Boache na okumase na na. Aye. Aha no a komanu. Okay. 8-5. Okay. Hello. Hello, Captain. Yes, sir. You new Gweche Junction. Medase. Dampare na eko. Dampare 6-8. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, me from opening me sa me ka se fi ashama e kudu. Opening men sa Medase. Yo, me pacho bebre Kofi Boache emri bi mu. Na me kwa class post do. Baba ko hwan na wo pe. Kofi Boache 9-6. Okay, hello. Hello, good morning. Morning. Captain. Yes, sir. Pacho Abubakar from Kasua. Medase. Kofi Boache 10-6. Hello. Captain already, when I'm so drunk. Amen. Fabako. Medase. Kofi Boache all the way. 11-6. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Mpacho ya ntema ya to nkapa. Kofi Boache 12-6. Yanko. Hello. 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 Your brother John mo make a double of Fanko. John mo Fabako ne yanko.
Mr. Mekoma, Kofi Boache, 13-6. Hello? Hello? Yes, sir. I don't know if you have to Kofi Boache. I told you. David. And so, Paddy. Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Hello, Yatonka. Mr. Fisher, you would be a family for today. Medase. India Kofi Boache, and I'm Tomano. In 6. Last one. Hello? Hello? Yes, good morning. Mr. Kenya Boa. Kenya Boa, okay. Your police, Mr. Kenya Boa. Okay, your police in Kenya Boa, okay. And to Kenya Boa, ya 1. Tate Yohunu ya 1. Tiwa ya 0. Opombo ya 0. No nchese ya na final o. Won wetimi frɛ na bi kura na wo de open so wetimi amfrɛ. Kofinya 14 and Damparinya 6. Nti Kofi so no wo 2 ahadada. To the Kokane 14 in one 16. Nana Dampare so 5 waha. What the Koka ne 6 in one 11. Okay. Echa betwa so. Monfa 7 into Adom online. Adwa monya maye. You can vote on Adom online. With the Yemfa COP say what Ghana Police Service na enguo. With the go log on to Adom online and do your voting. I'm sure say by 12 noon there na mpacho won frɛ Tigo mame why frɛ Tigo mrada okay ti ye de beto Adom online be rania ko si say date bi be so a be 2-3 weeks bi ni ya ha de ne ye hu de obelidi race no enti we log on to Adom online obetimi every day bi aso ye be balloting Facebook nso Adom 106.3 ayi waso de beto ho enti obetumi avoti ewo Facebook na wetimi avoti and so Adom online and so the account ho enti no in exactly 14 working days we put the results together enti no say ope Nathan Kofi Boache o ope COP Dampare o ope Opomboenu ope Kanyaboa ope Tiwa Dankwa Adodankwa ope akasi opi ba ko bi sto show COP for no COP si bi ho but as one mudin was story the open ye the dini na be go ye the mfonini na so be keka ho kama nti the open no ukọ Adom online na wa vote ho kama na wo ba Adom 106.3 so ye Facebook one so na no so wetimi a vote ho me sure say Facebook dey na betimi are available nti 14 working days no ebe end the 20th of this month and just say with me to Facebook one no ebe end the 20th of this month Adom online dey so be for 20 working days and so much me we no and na then there it goes so start here china dey that say no be we 21st na for yet media to aso sa na yehuno but enya yen and ye IGP president and I'm rather man quite say to be appointed. But that's I don't want 6.3. I'm not to say if I was so broad, but more than any other trainer that you fee. It's not home. And my time was craft fine, but been so many check. And I'm near my country Greenfield Scientific Clinic in a fee Franco Trading Enterprise. Vitamin can at online.com. One of the stars in here. Yeah, they bro. You're from Cratway. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM 106.3. Talk. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM